Right, ngibingelele ababukeli bohlelo. Igama lethu Mkhize Sibongo, ngiseClermont ngokuhlala. Kunestory eziwuthula ebengifisa ukuthi ngiyishare ngenhloso yokuxwayisa nokuthi sikwazi ukuthi sibheke izinto. Yebo. Istory sokuqala simayelana no baby mama. Yeah. Oh baby mama ngihlala naye sahlangana emakhaya endaweni yaseJozini. Into yethu sayiqala lapho sasafunda. And then ngathi mangiqeda isikole mina 2020 and then ngase ngibuya ngiza ngala eThekwini. Ekubuyeni kwami naye wangilandela sazohlala ekhaya. Asiqalanga sahlala emqashweni saqala sathi ukuhlala ekhaya sesibuya sizangala and then ngicabanga ukuthi kodwa ekhaya sahlala u6 months and then waseqala yena selokhu ephusha ukuthi asilokhuze ngicabanga ukuthi siyofuna ethi indawo nangazi ukuthi wayesecasulwe yini lapha ekhaya kodwa ke wasuggest ukuthi asihambe siyofuna ethi indawo sahamba ke sathola umqashwa kwaMashu ngasafika sahlala khona kwaMashu eSiyanda. Cabanga ukuthi sahlala unyaka sihleli nje yonke into right kungekho ngikusolayo yabo siright nje siphathene kahle happy sekukhona nengane yabo. Okay, so inkinga la yaqala khona mina bengumuntu obesebenza i-day shift kuphela, straight day nje yabo. So angazi noma lento ngizothi yaqala ngisasebenzisa i-straight day noma sengizoshintsha because ngikuhamba isikhathi ngashintsha ngase ngingena nama night yabo. Khona la kwafanele ngiyokhava khona la eNorth Beach eOlive OCC Olive Convention Center. Kwafanele ukuthi ngiyokhava khona. Ngicabanga ukuthi kwaba into yeviki kwaba 5 days yabo. Ama shift enganyowashaya khona kwaba ama shift ka10 to 10 ngena ngo10 ekseni ngiphume ngo10 ebusuku yabo. La waqala khona ke inkinga yabo. Okay, inkinga iqala kanjani? Okay, letuza yami yokuqala ngayingena kamnandi ngathi mangibuya emsebenzini bengumuntu othi mayibuya emsebenzini uyena ongilungisela izinto yabo. Uyangibekela amanzi okugeza ngigeze ngiqeda ukugeza ebengilungisela ukudla ngapha ngiyadla awusuganiwe kahle. Yabafethu njoba ngisho nje ukuthi ngangihlala naye yabo. Manje umuntu umuhlala naye vele uyena okwenzela yonke into yabo. Musendlini nje uyena umuntu okufanele akubheke ngoba nami ngiyambheka njengomuntu engihlala naye yabo. Uma wengane yami nami kufanele ngimnakekele ngayo yonke indlela just ukuthi ngimgcine happy yabo. Okay, so uyangilungisela ke yonke into manje ikhona yabo. Silale kamnandi futhi ngingabi nankinga. Okay, kwenzeka ngolunye usuku ngathi ngiyabuya ngabuya early. Ngibuyanga ngesikhathi engijwayele ukubuya ngaso. Ngathi sinokuthi masiphuma ngabo 10 kufanele siqale silinde labantu laba bephume because kuyi-event angithi. Ingakho kudeka amagadi amaningi. And then first siqale silinde labantu ukuthi baphume. So endlini ngicina ngifika late ngifiki mhlambe ngalo past 10 kanje ngifika nje mhlambe ngabo 11 past 11 ngiyale yabo because abantu bathathe isabe isikhathi ukuthi baphume lapha yabo. iOlive inkulu mawuthi ayazi. Ngoba kufanele ukuthi ngiyoqala lama shift ka10 to 10 ukuthi ngiyokhava lapha elokhuzaneni Olive yabo. Ngena ngo10 ekseni ngiphume ngo10 ebusuku yabo. Okay, ide yokuqala ngafika ngayishaya nje kahle ngasebenza kahle ngathi mangibuya hayi kwangaba nankinga. Ngicabanga ukuthi kwase kulokhuza yesithathu ngase ngiyongena kwesithathu ngathi mangifika emsebenzini ngekhazi sekuseni yabo. Kwaba khona umuntu ongiWhatsAppayo yabo. Maye ngiWhatsAppa angitshela ukuthi yazi mfowethu khona into eyenzakalayo lapha endlini yakho engifisa ukuthi ngikwazise yona. Ngabuza mina ukuthi yini leyo washo wathi hayi umfazi wakho lapha ngathi khona ukuganga akakwenzayo yabo. Okay, ngivele ngingamphenduli ngendlela eright mfethu ngimphendule kabuhlungu yabo.
Mangemphendula kabuhlungu ngimbuza ukuthi awu lo muntu ngoba uthi wena uyangifebela ufebela mina nomfebela wena yabo ungayifaki ngitshela ukuthi ungayifaki endabeni engakudingi yabo like ngemphendule rough nje mfethu yabo okay ngayinafu leyo message leyo nto leyo ngayidelete even lawo ma message lawo okay ngawakhipha cabanga ukuthi ngakusasa sengiyongena kwesi4 and then waphindwa ngiWhatsApp futhi lo muntu yabo ukungiWhatsApp kwakhe kuzongiWhatsApp ngekhathi zantambama maye ngiWhatsApp ngekhathi zantambama engibuza ukuthi uyakhumbula ukuthi ngingakutshela ukuthi umfazi wakhe yakufebela ngithi mina ya ngiyakhumbula and then bese vele send isithombe yabo vele kulomqasho esasihlala kuona kufike kube izindlu ezu3 and then ukubiwa kwakhona kuwudonga olude yabo and then umakhelwane shuthi wakhele phezulu mayivela kuyena umakhelwane kulolu donga lakhe ulibukela phansi lezazindlu yabo isithombe vele sasiphezulu labantu babambene ngezandla mungena endlini yami kuyitebhisi ngiqala unyuka itebhisi ngaze itebhisi ezo4 bese ungena endlini yabo babambene ngezandla banyuka lezi tebhisi umnyango already uvuliwe yabo obvious ukuthi labantu bayangena vele endlini intombazane uphambili umjito ulandela ngemuva udonswa ngesandla yabo okay ngasidelete leso sithombe ngisigcina okay ngithi mangibuye emsebenzini ngafika nje kahle yonke into right uhappy yabo ngingakhombisi futhi nami ukuthi hayi khonto wrong yabo kodwa ngifike ngiyibuza lento angilungisela amanzi okugeza ngesikhathi ngisageza lapha ngimbuza mama usho ikhona mhlawumbe into wrong oyenzayo mina ongafanele ngiyazi yabo ngimbuza nje kahle angimlwisi ngimbuza nje kahle ikhona mhlawumbe into wrong ofanele ngiyazi noma ikhona into wrong oyenzayo ongafanele ngiyazi ngabuza kanjalo wathi nayi no ayikho ngiyibuziswa yini leyo nto ngithi mina nayi no ngiba ngidonsa ifoni ngacela yena futhi ngicela ungidlulisele ifoni yami angidlulisela ngasula izandla ngamkhombisa lesithombe lesi sicela ungichazele ukuthi kwenzakalani kulesithombe yabo lokho ephike siyayi wathi umjida wayezolokhuza wayezolanda ifoni ifoni yakhe eyomchajela shothi kwakunenkinga endlini inkinga yasho usavela abasendlini yami kuphela izindlu zingaka inkinga vele abasendlini yami kuphela kwakunenkinga endlini yami la yabo ngena khona ama plug shothi inkinga yayilapho amafoni ayengacharge kukhanye ilight kuphela yabo okay shothi wasecela lo mjidi ukuthi ucela ukuthi amchargele yabo lo mjidi ayi ngoba bengena endlini wayezolanda ilokhuza wayezolanda le phone le ngithi hayi alright ngibe ngiyithulela futhi ngidelete le doza lesithombe lesi ngishiye kanjalo and then ngakusasa ila ngafike ngashaya khona isivalo ke lokhuzaneni emsebenzini ukuthi nginede ephuthumayo ekhaya kufanele ngiyiphuthume okay wayesethi umphathayo no masuphuma ebusuku because vele siphuma ngabo 10 angithi shift ya 10 to 10 singena ngo 10 ekuseni siphuma ngo 10 ebusuku wathi umphathi mase ngiphuma ngo10 ngingalindi ukuthi kuze kuphume bonke labantu labo yabo ngingalindi futhi ukuthi ngize ngihambe so drive ekhaya because imoto zomsebenzi zazihambisa singalindi ukuthi ngize ngihambe so drive ekhaya mangiphuma mina emsebenzini ngithatha imoto ngihambe ngekhaya imoto vele ngizobuya nayo ekseni ngoba kufanele ukuthi ngizokhava la eBayview eSouth Beach yabo kufanele ukuthi ngiyokhava 5 okay ngithi mangiphuma ngithatha lokhoza ngithatha ukhiye ngisatha imoto ngihamba mangifika vele angithi shuthi yena ukala isikhathi yabo shuthi ukala isikhathi ukuthi hayi mase kusondele lezi ikhathi engibuya ngazo shuthi badedelana lapho yabo shuthi mangifika mina ngibafica basasendlini yabo before nginokhe nje ngithi mase ngizonokha kube khona le sound engizwayo endlini sound engathi abantu abahevayo kanje yabo okay ngiqale ngime ngirelax kwenzakalani ngisaxakekile nje hayibo kwenzakalani yabo noma mhlawumbe khona umuntu oboleka indlu mhlawumbe kodwa manje lo wami waseyapi pho yabo amotha ukuhlala phandle ngeke kuzokungisize angazi ukuthi kwenzakalani kahle kahle yabo
Vele angithi bese bengitshelile vele ukuthi khona into wrong eyenzakalayo la. Angibange ngisanoka. Vele ngangena necala. Mangena ngifica ziyakhala embedeni. Yabo, ngifica ziyakhala. Yes, ngaphansi ngaphezulu. Mfethu. So ngithi mangena angasho ukuthi kwasekuphuthuma kakhulu bagcina bekhohlwa nawe ukhiye eminyango yabo ngoba ngafica ngingakhiyi. Hayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngangena necabo khona izinto ezaphuka noma sho ukuthi kwakuvele ngingakhiyi. Nawe ubaba expectile because wabuya early. Ngabuya early. Ngithi mangena gxuma umfazi eme lapha ekhoneni lombhede indoda igxume ngapha. Hawu. Ngixakeke ukuthi hayi kwenzakalani manje la. Ngimbuze kahle ngithi hawu izolo ngikubuzile wena ukuthi khona into wrong oyenzayo mina ongafanele ngiyazi. Ngoba ulindeni bufuna khona ukuthi ngize ngiyibonele ngoba nakho sengibona njengamanje. Ngahlahla uqondeni ngayo yonke lento le yenzakalayo. Futhi lokho umjida lo yilokho exolisa vele isicapha sesivuliwe ngithi. Vele ethi akaphume ngimkhiphe nje vele endlini. Ufuna lokhu udila naye kakhulu ukhuluma naye into. Ngizogcina sekwenzeka nezinto ezwrong kade angikwazi ukuthi ngimoshe impilo yami ngigcine sengiphelele ejele. Yabo ngenxa yomuntu wesifazane. Yabo. Vele ngimkhiphe umjida thatha izinto zakhe lezi aphume waphuma vele enjalo nje ngendlela engimfice yiyona akukho akagqoka wagqoka eseqhokela ngaphandle vele wengagqoka endlini ngabanye nami ngangaphandle kufanele aphume njalo ebexhaphaza nami ngangamkhiphela ngimkhiphe njalo nje ukuthi hayi akaphumi yabo engalokho nje ekhuluma ngoba kwakhona uthe lokho exolisa lawo ngenza isilima kwakhona lokho yabo vele ngimkhiphele phandle ukuthi akaphume njalo uzolibona ukuthi ugqoka kephi kanjani. Yabo ngidile nalo wami ngambuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani yabo hayi lokho exolisa yazi wagcina esengivezela nento engangingalindele nokuthi engayiveza ngiyambuza ukuthi okay lento eyenzakala inesikhathi esingakanani yenzeka into engayibuza mina ileyo kuphela ukuthi lento inesikhathi esingakanani yenzeka and then naye wase engitshela yonke into yabo hayi ukuvalelana la endlini bano 3 days bevalelana la endlini shuthi lolu suku usuku lesingakhe kokusuku lesithathu yabo kwakusuku lesi4 because mina ngatshelwa ngosuku lesithathu akithi and then ngosuku lesi4 ila engabafica khona yabo ngizobafica khona endlini washo wathi hayi lento ino 3 days yenzeka isikhathi eside kanje. Okusho ukuthi mina since ngiqale lama shift lawo bona bavele bathola ithuba yabo shuthi before akazi basho ukuthi bekiwa endlini yakhe umjida noma bengenzeka ngazi kodwa kuyacaca ukuthi ukujola kwabo baqala before mina ngilokhuze ngiqale lama shift because kumbe ukuthi lama shift ngawashaya 5 days kuphela yabo shuthi sithi ngiqale ukushaya lama shift lawo bona ababhizi endlini yami. Ngesikhathi ngiphuma mina khona impongo esalingena. Isikhathi ngiphuma kube khona impongo esalingena. Yabo. Okay, abe athi no yazini. Lento angingayithathi ngolaka. Ngayirelaxela athi hayi. Wathi seyichazile yonke lento ukuthi nesikhathi esingakanani yenzeka bevalelana khona la endlini yami phambi kwengane yami. Inonyaka no 4 months. Yabo. Lo muntu usekhulile uyakwazi ukubona yonke into. Yabo amanyala nje namfephambi cabanga benza lo msangano phambi kwengane wayesayilele iyabuka yonke into sokuthi phela ngeke izikhulume ngeke isho lutho izothula izibukele yabo bayikhohlisa ngani bayikhohlisa ukuthi bayinikeza ifoni abasayikhiphela intro phandle mfethu lo muntu unomngani owumakhelwane la yabo angisho ukuthi kuyinto eright ukuthi lokhuze kodwa nje ucabangela ingane ke kulowo msangano wabo abawenzayo yabo okay vele ethi mayiqeda ukuyichaza leyo nto vele ngiyirelaxele ngithule phansi ngibeke ikhwama zami laphana ngigumula uniform le ngibeke lapha ngithela amanzi okugeza ngigeza qeda ukugeza ngangibange ngisadla nokudla ngalala cabanga ukuthi ngabo 1 khona ebusuku wangivusa yena
hayi ngingacasuki mina wangivusa nje wathi ucela sikhulume amtshela athi mfethu njengamanje kufanele ngibe nesikhathi sokuthi ngiphumule ekuseni kufanele ngikhave isikhathi okufanele ngisikhave lapha no5 lapha eSouth Beach yabo so ngicela ukuthi noma yini ofuna ukuyikhuluma sikhulume kusasa mangibe emsebenzini ntambama yabo alokhuze ayinqabe leyo abuza ukuthi hayi mina ngingacasuki ngoba kwenzeke yonke lento lena kanti first ubufuna kwenza yini wenzela umsangano wenzeni ngofuna ukuthi mina ngicasuke and then wazi ngizokwenzani mase ngicasukile yabo Tsafethu akadla kancane ngicela ukuthi ngilale so noma yini ofuna sikhuluma kusasa ngabe ngidonsela ingubo ngilala ngiflathela ngibhekela le yabo ngathi ekseni ngavuka kwafanele sengivuke ela ngithi ngizokwazi ukucover lesikhathi ufike ngesikhave la eSouth Beach and then ngavuka early akakenzelanga ngisho ukudla ngoba phela kutshela ukuthi ekseni uyena ungibekela amanzi okugeza engivuse mase kufanele ngigeza yabo kodwa ngazenzela mina ngolawo manzi ngwabekanga ngava nje ageza amanzi abandayo uqeda ukugeza ngibange ngisalokhuza wayengalele futhi ubuthongo wayengibona ngivuka ngigeza ukuthi avuka ngilungisela ukudla lapha nayi hayi khomisa khona ukuthi vele kwayena unenkinga yakhe side lakhe yabo angibaye kusakuphatha nalokho kudla lokho angiphakanga ngenza ngalutho shaka kanjalo ngahamba ngiyimina yabo and then ngabo 8 ngathola imessage thiwe indoda nakho sibona umfazi wakho la uphethe kabi senze njani simphathise nansi amajitami ngizona nawo lapha esiyanda amajitane emoto yabo senze njani simphathise simbeke stopini noma senze njani ngithi mina ngiyekeni kanjalo because angazi nokuthi kwenzakalani yabo betha you're right mfethu and then ngathi after lokho cabanga ukuthi ngabo past 9 kanje wangisendela iSMS akasendanga ngisho WhatsApp sende iSMS athi ukhe wakho ngushiye kuNtobe yenye intombazane umakhelwane yena lo mngane wakhe bengimusho ukuthi at least kufanele ukuthi athathe ingane at least ayibeke kuyena and then wathi ukhe wakho ngushiye kuNtobe ngingayiphenduli kwaleyo message ngibuke nje ngishiye kanjalo ngathi mangibuka ntambama nokho endlini naye ngavula umuntu ngithi ngizama ukuvula ikhiyo ngisuke ngintobe ngifike ngimnokhela uNtobe ukuthi ukhiyo ushiwe lana ngisacela ungiboleka anginikeze ukhiyo azothi ngathi ngingena endlini ayikho nento encane eyayikhombisa ukuthi la endlini bengihlala nomuntu osifazane noma bengihlala nengane kanjani qoqa yonke into walesha yonke into qoqa yonke into yasala nje umbhede newardrobe nelokhuza nestofu ke lesana bese kuba kunekhabethe nje encane la kuhlela khona istofu yabo tata ndifumana umsebenzi how shuthi umqondo wabobuya lapho uthi shuthi ngesikhathi lamajita angifonela ekseni ethi na ubona umfazi wami ephethe kabi senze njani simphathise na yabo shuthi wayivele ephethe kabi lo muntu ngoba phela endlini ngifica mina akholutho ngifica endlini akholutho ngeke usho mfethu ukuthi kukhona umbhede wardrobe istove konke lokho okunye bekukho lo phela endlini bekucwele konke lokho okunye kuphi qoqe konke yabo wahamba okay after lo ngicabanga kwakumhla 27 March umhla 27 March 27 April because ngiyakhumbula 27 April yathi phela inyanga ngangalokho la bengisebenza khona besingaholi kuphela inyanga mhlawumbe umhla 30 noma yabo ibikamanqa inyanga uzohole ngomhla 5 yabo aqala relax yabo sonke isikhathi nje ehambile hamba 27 April wa relax zonke lezi zinsuku and then ngomhla ka5 nami sekukhona sengimtholile khona la lokhuzaneni eBayview khona eSouth Beach sengivusile khona la yabo ngalode angibuyelanga endlini ntambama ngabe ngalala khona lapha eBayview and then wafona ngabo 8
sengisendlini vele ngihleli nayo lethekini le ngisanda kuyithola ngihleli nayo eflatini lapho afone ngiqale ngingayibambe ngiyizibe yabo fone ngiyizibe and then futhi nakhona wafona kawu2 right ngayiziba kanjalo kwathi ngabo 10 waphinda wafona futhi wathi lo sifazana naye ngoba uma wengane yakho lo awumbambe umuzi ukuthi ufuna ukuthini and then uma ukuthi ukhuluma umsangano ke mhlawumbe usungabona ukuthi uyadropa noma wenze njani yabo ungaye ukukhuluma noma ngane yakho mhlawumbe ingane inenkinga ufuna ukutshela leyo nkinga yabo usuzothi uphalelwe yimini ekugcineni athi alright ngayibamba mangiyibamba uzongitshela ukuthi imali akahambe ngayo wayeyibolekile u400 ufuna ngiyokhokha isibindi akangiceli uyangitshela ukuthi kufanele ngiyokhokha isibindi ngabuza mina ukuthi okay before uboleke leyo mali leyo wayiboleka waye ungangitshelanga mina ukuthi usufuna ukuhamba ufuna ukuyikhaya okokuqala uhamba awuxoshiwe ngoba isinqumo sakho ukuthi wena uhamba yabo phezulu kwalokho uzoboleka imali usufuna ukuthi ekugcineni ikhokho yimina lezo imali lezo kanti ngesikhathi uyiboleka wena wawuthi uzoyikhokha kanjani shothi wabudgetha ngami wena ukuthi uzoboleka le mali le bese ikhokho yimina onesilima wena sokhokhela lelo khuza wathi hayi ungacabanga noma yini ufuna ukuyicabanga nginendaba nalokho kodwa kubalekile uma uzoyikhokha le mali kufanele ukuthi ufike uyikhokhe kusasa ngithi mina alright okwamanje angikho endlini futhi sekuzoba into yakusasa yabo ethi hayi okay ngidrop and then wafona futhi ngabo 12 sesempedini manje eqaleni besihlayele kuma couch labana seyibukela iTV nalo sifazana manje sesempedini ngabo 12 awulindele ukuthi kusayilo match Chelsea la kufanele ikhale ebusuku lo muntu phela kangakamjwayela ngithi usamusha manje angikwazi ukuthi ngiteto angazabuyelwa ingqondo yabo athi no manje kumakhawusha nto wasuyithekile nenye ifurniture sasingekho phela endlini yami ngangiseflatini angithi ngalala endlini nayo intombazane khona lapha anzi lento engisho ukuthi angibuyeli ngalo suku angibuyelanga endlini ngalala khona eflatini lapha eBayview and then ethi mayisefona ngabo 12 ufona space foni ngiyayizwa ukuthi yakhala phansi eziba lento level boss no yazini faka kulokhuza lento le faka silence iPhone eke right uvela wehlise le button la eceleni awulokhu ucofa uthatha lento wehlise le button ubeke lapha hayi angisazi ke ma details ngabe ngiqhubeka kodwa nebhizi yami la yabo mangiqhubeka nebhizi lena akapheli mandla lo muntu lo afone lokhu uyafona ifoni lokhu vibrator lapha ngicabanga ukuthi la engaze ngayibamba khona kwase ku 52 missed calls 52 missed calls phone is 2 hayi ngathi hayi no angiyibamba kunakho washo yena lo wesifazane uthi hayi no yazini lo muntu lokho kade eqalile phone awuyibambi mhlawumbe i-serious ngampela lento akakufonelelayo yabo vele ngithi mina nayo right and manje ayikho into engifuna ukuyifihla phela kulo ngoba usamusha yabo manje mase ngilokhuza mazobamba ifoni ngikhulumele ngasese hayi uzosuka acabanga ngokunye na yabo asathi hayi no ngayibamba ngayifaka ku loudspeaker ngayibeka khona empedeni yabo nje ngoba silele empedeni ifoni ngayibeka phansi nendawo okay ukhuluma untombazana washo ukuthi hayi ucela sikhulume ase mina yethu angikho espacini esiright njengamanje sokuthi singakhuluma ngisacela ukuthi sikhulume ekseni vela ngithi ngiyangena ekseni ngicela ukuthi ungifonele kahle ekseni ngizobe sengisemsebenzini sesikwazi ukuthi sikhulume kahle yabo ngoba vele uyabonakala unawo nama minutes okufona ngicela ukuthi ungifonele ekseni khona sizokhuluma kahle njengamanje angikho espacini esiright sokukhuluma yabo ethe nayi ucela ukuthi sikhulume manje yabo ngilokhu ngizama ukumchazela ukuthi mfethu angikho espacini esiright kunzima phela ukuthi ngimtshele ukuthi mfethu kahle kahle nginomuntu la awumtsheli ngani umuntu isaxhaphaze kanje okumele ngigcwalisele ngizama phela ukuthi ngimhloniphe njengomama wengane yabo uyazi omama wengane lesikhathi ubacasula kakhulu bagcina sebenza nezinto engasile mhlawumbe uthi usezogcina sengivalela nasenganeni esayi ngoba vele yabo
ngizama ukumhlonipha ngimnikeze nje indawo yakhe yabo yena inhloso yakhe eyayenza ukuthi afone wayesefuna ukubuya yabo wayesefuna ukubuya manje ngiyazama umchazela ukuthi mfethu angikho esipaceni esiright yabo kodwa yabo doctor yalabantu abathanda ukuthi uma bekhuluma bese bezo mix isiZulu nesingisi yabo angazi ukuthi wafaka igama elithini lesingisi mfethu kwasho ukuthi phela lo wami lo engisanda kumthola hayi ubest kwi-English kakhulu mfethu yabo kwahleka yena kuqala yabo wahleka lo vele icasuke lo osefonini uhleka umuntu wesifazane la ngiphinde ngimtshele futhi esahleke njalo lo yabo ngimlinde nje ukuthi enciphisa lokuhleka kwakhe cause ngeke samkhuza vele already usehlekile usezwile nalo ukuthi ngihleli nomuntu wesifazane la akusekho nokuthi ngizokhava kanjani ikhazi o12 manje ayikho indlela ezokhava ngayo azayi ngamlinda ukuthi ethi ukwehlisa kancane ukuhleka lo and then ngase ngiyamtshela phela ukuthi no yazini njoba ngeke ngakutshela ukuthi kahle angikho espaceni esiright sokuthi singakhuluma namanje ngisacela futhi noma yini ofuna siyikhulume ngicela ukuthi siyikhulume ekseni mase ngisemsebenzini yabo hayi vele sho lento yenu kade nayiqala vele ubenilinde khona ukuthi ikhambe mina khona ngizokwazi ukuthi nibe nesikhathi sonke ndawonye waxoshwa yini yabo hayi angixoshwanga ngayihambela pho manje wayosola mina kumbuzo relaxiwe angilwi uyena umuntu olwayo mina angilwi engikubuzayo ngikubuza kahle yabo ngisuka lapho ngamtshela ukuthi mfethu uma uthi userious ukuthi uyafuna sikhulume uzongifonela ekseni njengamanje ngoba ngiyakubona ukuthi usaphosha lenkani yakho ngizoyivala mina ifoni ngikwenzele izinto zibe lula kodwa ekseni yazi ukuthi ngizoyilindela icall yakho walokhuza ngayidropa ngayifaka flight mode ngayibeka lapha ifoni akusekho vele ukuthi manje ngizolokhu vele still uzoqhubeka phone akho vele ifake flight mode lento le ya ibeke lapha ngiqhubeke nalo muntu lo yabo ayina uyafa insini uyafa insini lona mfethu yabo and then naye wathi mayesefona ke futhi ngenhlanhla kabuzanga omningi lo yabo wayibonela vele naye ukuthi hayi lo muntu wahlala ufuna ukubuya yabo kodwa wafona ke ekseni sesikhuluma qala into yokuqala akayibuza wayibukanisa ngami entombini zakho into yokuqala nje akayibuza leyo wayibukanisa ngami entombini zakho kanjani ukuthi ngaphela ngiqale yabo nje ngikutshelile angikho space nesiright sokuthi singakhuluma cela ukuthi ngifonele ekseni kwakuhlula wena lokho njengamanje usuzosola mina ngale nto eyenzakalile yabo nase ngiyambuza ukuthi isiphi izathu esenza ukuthi ufuna ukukhuluma nami kangaka yabo and then wachaza ukuthi hayi ufuna ukubuya sehlelile yena nosuku akazobuya ngalo wayezobuya ngomgqibelo sehlelile usuku akazobuya ngamtshela ukuthi hayi no mfethu yazini awusakwazi phela ukuthi ungabuya manje yabona ngoba wahamba kunenkinga vele endlini wena mina ngangikutshelile ukuthi sizokhuluma uma ngibuya emsebenzini wena wakhetha ukuthi wenze ngendlela yakho and indlela waqoqa ngayo impahla ayikhombisa ukuthi wawumuntu osazobuya wawumuntu ohamba for good yabo wathi nayi wasukuthatha ngamawala uyaxolisa yonke leyo nto seyimisela ngokuthi ufuna ukubuya sikwazi ukuthi sibuyisane yabo sixolelane ngomtshela ukuthi hayi no mfethu kahle mina senginomuntu yabo so ngeke ngisakwazi ukuthi ngalokhu ngishaye usiyahlehla siyaphambili yabo senginayo umuntu engiyimisela ukuthi ngiphile naye sinzwe nawe wenze ngalendlela yabo and then from lapho mfethu ucabange kwaku 2024 kwenzeka yonke lento le kwaku 2024 and then from lapho kuzobe manje inganamanyaza wavele wena wakuvalela nje ithuba lokuvala yonke into kuzobe manje inganamanyaza yabo ngoba ngingayazi nje kunjalo nini khona la bese ngisebenzela khona kwi construction site Excel OSA la eMbilo kodwa sungivile ke khona ngisasebenzela khona ngafonela enkantolo
mangifonela enkantolo hayi besho ukuthi hayi banonomfundo lana uze ngenkinga emayelana nesondlo sekufaka enkantolo sekufaka enkantolo manje inkinga emayelana nesondlo because imali ebengiyifaka mina bengifaka 1000 makwenzekile ngalokhuza ngibhalela imessage ngitshela ukuthi no mfethu kule nyanga angikho right kahle ngaseyimalini mhlawumbe ngizokufakela 700 noma 800 yabo ububambisa ngawo and then enye ngizokufakela kodwa phakathi na enyanga yabo and then bese ngiyayifaka ke leyo mali encane engiyifakayo yabo kodwa nje imali engijwayele ukuyifaka ngijwayele ukufaka 1000 eliqondile elingenalutho okay ngibuze kulo mjito omfonela enkantolo ukuthi okay usisondlo senze njani ngoba phela ingane ngiyayifakela imali yabo noma 1000 ngeke ngisho ukuthi enough kodwa at least ngiyayifakela akufani noma ngizovele ngigodle imali yami ngathi yabo ngiyanginakho ucabanga ukuthi ingane nami lana kufanele ukuthi iphile ukuthi mina noma wayo khona lento esayibanga kusho ukuthi manje nayo sekufanele affected yabo. And then wathi lo mjida uyakhala lo muntu lo uthi ingane ngoba ikhula nezidingo zayo ziyanda yabo so 1000 elincane ngabuza ukuthi uma ethi 1000 elincane ufuna malini ethi lo mjida ufuna 3000 awasho nje kanje bless God wathi ufuna 3000 ayamtshela ukuthi cabanga lapho esakhona yena imali engangiyihola ngangihola 3.5 esakhona yena yabo ngisahlala naye wayehola 3.5 and then ngathi mase ngimuvele ngapha kwi construction site kwasho ukuthi ngilo muntu okwazi ukukhuluma yabo and nangapha steeringini ngikhona vele yabo so bengikwazi ukuthi ngibasize ngama truck uExcel usebenza ngama truck angithi bengikwazi ukuthi ngibasize ngama truck mhlawumbe uma kwenzekile wathi udriver ngizoba late mhlawumbe i-truck ifanele lilayishe fast bazotshela mina ngiyi-security kodwa la bazotshela mina ukuthi ndoda yazi udriver wethu usibanibani uzoba late bemusho ukuthi usibanibani uzayo kodwa uzoba late i-truck leli fanele sheshe lilayishe sicela usithathela lona khona omunye uExcel ose-Jacobs wajwayele ukuyolayisha khona cela usithathele letoza leli truck uhambe ulayisha wena eJacobs yabo and then ubuye uzolipaka la ethi mayifika lo driver lokube ukuthi usiyalithatha vele usihamba neload yabo because labantu abasebenza ngesikhathi udriver mayizofika late ngagcina i-truck lingalayishanga yabo benginakho ukuthi ngibasiza kanjalo and then igcina isinyuka imali yami yabo ngalokho ngakho ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma ntontoni yabo ibisishala ko 6 kodwa yena ubengakwazi lokho yabo yena usazi lokho ukuthi ngihola 3.5 wathi enkantolo wathi ufuna 3000 ngabuza mina ukuthi ufuna ngisayine no 500 endlini ngirento 800 angakamuvi kulandlu la kangishiya kuyona ngirento 800 yabo okusho ukuthi wonke lo 500 kufanele ungene kwi-rent angisakwazi ukudla kwayona iyashoda futhi yabo angisakwazi ukudla angisakwazi ukugibela ngemsebenzini wayethi uyangiqeda vele ngamtshela lo mjito ukuthi okay yazini ngeke ngikwazi ukukhipha lokhuza lo 3000 at least into engingakwazi ukuthi ngiyazi ukuthi ngikhiphe 1.5 hayi wakhala athi ayincane at least angikhiphe 2 amtshela kwawona lo 2 mkhulu mfethu ngeke ngikwazi yabo ngeke ngikwazi mina mfethu ngokwazi kwami inkantolo bafu uma kuyinkinga kanje baye bafune isite lakho uze nalawo ma documents abazowadinga yabo just ukubona ukuthi uhola malini kanjani yabo usebenza kuphi umsebenzi kanjani owenzayo yabo nezidingo zakho ukuthi okay sengiholile idingo zami kufanele ngizenze ngiyarenta kufanele ngithenge ukudla ngispenda malini kwi transport manje emsebenzini kufanele bayicheck yonke leyo nto yena kodwa la kule nkantolo akaya kuyona bayifuna ngayo yonke leyo nto baba ngitshela ngogqi ukuthi mfethu kufanele uyikhiphe le mali kwakuyinkantolo ngempela kwakuyinkantolo ngoba lo mjida waqala wafona ngenamba yakho enkantolo ngayichecka ku Truecaller ayavela ukuthi hayi inkantolo yakaNongoma yabo ngesikhathi esuka kumina la ngathi wahlala eJozini la esatholana khona ngesikhathi esuka kumina la futhi wafika wazama ukuthi convince uma wakhe ukuthi besuke eJozini bahamba bayokwakha kaNongoma.
manje inkantolo yaNongoma le ngifonela bafuna lo 3000 sengikwazi ukukhipha mina ngilindele ukuthi mhlawumbe bazongibiza bethi angeze khona ngiphathe la ma documents abazowadinga ukwazi ukuthi kubonakala ukuthi ngizokwazi ukuyikhipha le mali akayifunayo noma ngeke ngikwazi ukuyikhipha yabo because nami phela kufanele ngiphile ekugcineni kosuku ayikho into ozoyiphila ngo500 yabo from lapho ke phela ngabloka yonke into shintsha kwa number le yabo base bezama ukuthi balokhuze because mo checka abonje muzo checka i-page la ka DG le company bengisebenzela isithombe sami sikhona yabo nenamba yomphathi khona bavele bahlaba kumphathi ifoni athi sifuna umuntu kanje lapha ukusebenzela wena vele umphathi hey lo muntu lo unenkinga eningi ngimxoshile hawu umphathi wayeselazi lodaba wayengakalazi wangifonela after call mina ukuthi hayi uyazi ngifonela inkantolo yaNongoma lana imayilana nelokhuza ne-maintenance yabo so ngibatshelile mina ukuthi ngikuxoshile nenkinga eningi ubusuwenza ama mistakes amaningi ngaxosha iwakhavele yabo okay washo wathi hayi makuthi bayakufonela nawe usho njalo ngithi mina hayi okay ngizosho njalo ngibonge futhi yabo avela umphathi bewumuntu obengikhonze kakhulu yabo okay bephinda bengifonela umjida wasefona ngenamba yakhe angasafona inamba yasenkantolo asefona ngenamba yakhe uzokhuluma same thing yabo amtshela ukuthi mfethu mina ngisasebenza wena muzofuna ilokhuza uzongifuna lezi imali uzongifuna zona ngikhipha kanjani angisasebenza after call futhi ngayiblock futhi inamba yakhe yabo base bethini bona base bafuna ukubophisa umphathi how bambophiselani bathi mina uyangifihla how mina ngisasebenza kodwa manje yena uzothi kade angixosha how angisamsebenzeli how into abayibona bangifonela ngefoni entombazana yabo kwaqondana ukuthi bangifonela ngisemsebenzini yabo manje ngisemsebenzini masebenza lapha ema-truckini bebenokulokhuza izinto eziningi bebebuza kumina like imanager yakhona nje ngathi imina obefaka ama-truck as a security imina ofaka ama-truck imina owakhombayo ukuthi awame kuphi azolayishela kuphi yonke leyo nto yabo kwaqondana nokuthi ngesikhathi ngisakhuluma naye lo mjida la kuyi-call naye imanager izongibuza yabo ngibhedelishe isingisi ngikhuluma nemanager la ngiyayitshela ukuthi ama-truck ngizowafaka kanje uyezwa yonke leyo nto lo muntu lo base bebona lapho ukuthi kahle lo muntu usasebenza and ukusebenza kwakhe ngathi usebenza kahle mayikwazi ukuthi akhulume namandiya kanje usho ukuthi uyena vele oshaya umthetho lapho yabo baba nalowo mqondo loyo base bevele bafuna ukubopha umphathi yabo umphathi naye kwaze kwafika la akakhathala khona ayibribe inkantolo ukuthi ayingalokho ifoni lokho ibangisitafa ayikhansela yonke lento le wayefakela leyo mali ngathi ngicabanga ukuthi into ya this year February athola khona i-call esuka kumoya ingane sengitshela ukuthi hayi uyaxolisa ngakho konke ngiphinde ngithola i-call esuka enkantolo noma kuyena ngiphinde ngebaphinde bangihluphi yabo kuze kube manje vela i-call yaba ngisayazi kodwa still ingane amanyazi into yangekisa ukufaka le mali indaba yayo lokho ukuthi ilabo indaba lo 3000 after lokho shepherds yabo kuzobe manje kai ingane ngisayazi ngiyazi mayebuka le video thini ke into engingayisho kuyena mfowethu ukuthi akazama ukuthi enze into right mfowethu yabo engathathi izimpi zethu bese ezolokhuza ezofaka ingane yethu manje awuyazi siphila kuphi nobani ngani kanjani yabo nje angazi lutho yabo kanti bese una ingane kufanele ukuthi ikhule imazi babani ngaphandle kama ukuthi kunemfihlo mina engingayazi oweziningi futhi imfihlo yabo kwakhona nje ukuthi lento eyenzeka lapha endlini before ahambe yabo leyo nto le mfethu angazi nje bafa angazi kodwa nje into engingayisho kuyena uma ukuthi uyabuka le video mfethu ngamtshela ukuthi ngicela ukuthi enze into right mfethu uma kuwukuthi le ngane uyazi ukuthi akuyona ingane yami
akangitshele khona nami ngizokhululeka yabo uma ukuthi eyami azama ukuthi ingane ikwazi ukuthi ibe sesayidini lababayo ikwazi ukuthi ibone ubaba wayo ikwazi ukuthi ibone uma wayo hayi ukuthi ayivalele ukuthi ibone ubaba wayo ingane izokhula ngamazi ubaba then ekukhuleni kwayo izobe sibuka mina kabi as if mina wayibalekela yabo manje ngamcela nje futhi ukuthi akenze it right